Kita menemukan produk itu distribusi. Nili non fini gason Fransi kita bom de best performance ever ke long lagi nili mitang gali nili tum Fransi kilo ne nili tum 14 athe baso apar mukiman ke nili gali di tum dolan 14 tum ana tum na kirap tum ka se dira exam pachuno naselang tu pada room tum lape nili tum exam pa dolan pugani sa tum itu tak betul yang cerap itu kan sini dalam bengkel ni. Apa sih ni di mana teman isi kita tu ke, mana teman kita ini lagi tu nanti cerap tu ni. Tapi ni ke ni normal dek kita ni lah ni apa yang akan kita cuba. Ada cak? Tentang soket pasal masih macam mana? Oh. Ini kalau apa ya? Tentang income apa ya tak? Income lang di suri po pasal namanya lah. Oh. So amai kita mau nak kita naik kapal kau ya kau, kami kata suruh lo ke sini kita kek boleh. So amai along ikut sikit tong nang kau mah, nang ikut sikit tong mah harus kita. Nang hal nang kek yang serta nang kek kan dia lo posisi ini di kau nang kau. Silakan so kita ni. Sama macam ini dia kan ini isi pun kok. Asi lalu pilih aja tahun nak abang ke, ini tum, tiong dum, arah. Komane ke sapuri dulu, komane politician lo, komane bangke kontraktor man lo, harusungkap mesan charge tekno. Jadi, lalu government atum ta unana bangke rat fancy ke claim wajib fancy mathalo bagian alang kun claim on komno ke tamtang government ta so si claim on lo ke bang non gitu bom government so si claim on lo la bang ke bang ilang so si claim on bom de la ke ili kun pili ke fancy bangke ta si bangke political method gali de political atum alang kun kukitong claim pone la ke mithak alukin ta principle ideology do la ke kun komania party alam le kun ke thani ta gali lapian pira jethan the ke bangilan ka jethan konte political alam ke mane hypo mane re pohala ke itu makan akenan sot kali itu matro indian citizenship alongke itum ta electoral right voting right do pohala tipi do na la rasi pini ta hawker bang ke klar tak nai de ko mane party pan ko hainang param na ya simet di tuning rikon pati krim lo lapen ada kupi pisi kacera pon ma pulote nili ada jongpon ko laso platform unisource so part apan de ma kososo community si support ngi pilo pulote de ili tum sevadif trust lalo organization details dak lo ho ili tum dak certificate kado we itum dak tolo nali tum mon impact page nali tum ingkupon langkon ta choklo Sukdwani Ma Sarada Mohila Samiti Lalo aku lagi unisource sopar lama lo lama saya mulai tadi kau itu belum bahasa belum mulai tadi. Keputusan lah bangsa company long join unji prote registration akan anam kini keputusan. Registration ahok lo, lagi tumpian nakar judun apa? Registration api lagi. Lagi ini tum asitin platform long leta amu kita registration api ke ad. Nalo hai. Anam. Bapak pun nanti registration api le ada posisi dame paper box anam mulai tum koros nas. De nasi hala bangke ili tumalong yung si registration ang kuri dulo prodang de one time elo registration ke aso platform lo ke alang for life permanent registration lo aso registration afi bang kon aso registration afi bangke haru pring si ek haroso mate 1100 na pula hai ade seta
ini tum labang so poisa kacurung pangtar kali laso poisa ini tum 11 so lagi pirun pe ini tum lompen 11 pais tane 11 poisa tane pia potma product ini tum quality product organic product kitchen along itu useful hala bang so product si ini tum aku 11 so lagi pirun pe 12 so product hormu si pirei ना है पुनो देख दे नदा के कमाने अपन चिचो बाय में बा कमाने अपन चम थुई में लसो हरन में ते पिनिजों सी आईडी क्रिएटर लो बोदन दे आरडीसी बानी नी प्रोडक्ट सब उनन के लिए अपर नंग ते बीमा प्रोडक्ट दोन माने तुम दा स्टॉक सेंटर में ऐसी लसो प्रोडक्ट स्टॉक सेंटर के वाजी फानी तुम उनन का $6 से था फाइनेंशियल था सोलम तो लासी फाइनेंशियल फानी तुम मूव मोम लो कोसन सी तुम सोर्स वन पे लगा itu stock center jiwan jima ala sebangkan itu prepare bom bom kata hobe lasi no naman ke nogao me si wana ko kiti nalo seta itu manufacturing bangke kukura chhar bo sidolo hara dag basi lasi hara dag basi itu naku transaction puri nang koklo nogao anang lepo nogao me se ko tum ka beng long ma thuna ko laso ja do ko lal hai laso posi hadat ban ke wani pote tum khorcha na ko khati asi laso khorcha fan thula ke tum financial matter bang yelo mati ni men bang de lasi laso financial fan tum mu bom no jahadat ban product wan men ini tum rat atum apa gelin malong registration na kuri dun pen laso faro pring sina ki pidun ala itu baru ke cipi dulu dari JK. Mana itu mat registration member atau mat akha apa macam orang ipin pe. Tapi sini tu claim pun lo, claim pun sini tu sisi pun ada sini cipi biar pun lo. Lahir dari sini bangke lapen kupisi, latung claim di buah konsep apa bangke lalu. Ini tu government atau pen pipon ko. Government pen pipon lah nadi malong kita be ini tu pen survey tu ko. Survey tu lo kalau dah deh hara dah pipi lo itu aso company ini tu apa nak promise ke aso orang muda itu meral tanpa cina ko aso company itu pipi lo lamcak ke pipi lo tu commitment ke nasi laso company itu mah commitment ke lalu aprang siapa ke ini tu 65 years pen 70 years angbong pen cengpon ko up to alang akai hidupan apan ke acik lo jonwan itu suring si ibi kolonji panse nile tu kunan sisik sedang kono singki singwai kona long patolo lapen soni abang ke ini tu rong group ajo komane abang family atau abang ke komane purial abang ke private school missionary school cipe dun pe school fee cipe nada pulo tangke nikan ko pen nikan krihini ada aku semara tumhat itu school fee kipi kon uji apa atau war dile tum redaction si jahibet sisi kono la penile tum agenda long tu naso por ki pa fulfill je fan pulo dang de lage tum ka chirap situ akenang sot ko posi ile tum halam membership try bade tum la 1100 registration ki bangke yen pon bong lo la pen do thula bangke itum rong ru baju jongsi itum pangri pang no adam sot na do bage itum ma khay dong ta akenang sot itu makai kalau boleh asik nak kai juga lalu sana culture do. Kalau so din orang si komane sisik lo sedang lo seda. Kopene ake dorde ya joine kopene alang litum akasik sak itu kau joine. Amar alang litum pabeng hoy dorde de. Ulo dang jala da 50,000 per 1 lakh. Asongong laso unisource sopar community ya tumpen si ada contribute gitu. Mate alang litum bhan alang tu. Kalau bang so bang litum bhan alang itu pen commitment dolo, lapen agenda ta dolo, ladak namanya tumjong si documents, kado ye dadak ke tok do, dak guidelines do, dak circular do, namanya tum impact, langkono namanya tum kamera yang pun pamen no, lalu है, kasi laco tabeli tulah, aku diri tum ladak PO pen itu centrally cingwai bom lo, je ladak itu medical soft, di mana tum jiwa, ladak itu quality medicine amukha ki pelong ji hala so bangkan itu cingwai pon bom lo lalu pulo dang de ini tum hala so medical sofalo a benefit ke kupilo pulo dang de hada ini tum according tum si hala chuklem to damu nawar sailong mun lain silo la pen sonia le bangke itu laso dowai 70% off mate discount
hala bang so war sa ile tu malong abar sa itu je kata ile tu pan commitment dolo lahai lo ठीक है सोता तक सीले तुम नॉन मुहेत पे चेथान गम नॉन लाहे प्रोडक्ट समोखा पमो नि तुम जी तुम डिस्ट्रीब्यूट हाला बंसो प्रोडक्ट समोखा डाक सीले तुम मैन्युफैक्चरिंग डाक सी बनाई जी डाक ता लोकल प्रोडक्ट टॉपिक ला है असिला डाक बसी ने तुम लसवा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बंके वांदी बुसिने तुम सिंकी सिंग वाई बमलो कौन तुम प्लेइंग कोने लगे नाल तुम बताओ ना सपोर्ट में सिक्लेम प्लेइंग उनको लाते निंग जे थेलो तुम गवर्नमेंट तुम नॉन दो गवर्नमेंट तुम समे उनान मगन केरा फितु दो सिनिंग के कोनो पिमा रात अफान कचिंग थ्रू लाते नाकिमी अफान नसो सरकार नॉन दो सरकार तमे अनिंग हैंग पमे बुसिने तुम पेन जसमेत निंग जे थेबोनो बा विश्वास पनो लापेन के ओंग पॉलिटिकल तुम से तमे लीडर्स तुम तमे के ओंग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स तुम से तमे लाबंसो अनि तुम किंग का मालों ना के दोन नुई बुसिने तुम निंग जे थेबोनो बाला तुम हाथ निंग कोन बदे क्लेम लो लाला लासी लासो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो सिनि तुम वांडे लो पुलोदंग दे लदा इलि तुम मालों पिना नालो सो सुमार तुम employment of that chances per day long 400 to 500 an actual income dong di bakti actual income dong di apa awar sai itu melong dulu lah asila tayo tu man laso company mati laso community itu itu man commitment nang dilo lalo hai asila so commitment nang ting bolodang de ili tum a society apa kengkal